Yabona njengamanje uDr Khehlelezi wangona wathatha imali yami anginankinga naloko wangona anginanxa naye anginankinga naye but nje njengoba ngumuntu oxolelayo sengandlulisa ngathi you know what imali yami yahamba angiqhubeke ngeba ngumuntu oxolelayo uNkulunkulu uyobona naye mhlawumbe uyolokhuza ilokhuza izinto zakhe mhlawumbe uyokujeza khona sazi wawukhipha emalini wawukhipha emalini ngikhipha 5200 then ukuhlola kwaku 500 kuphi nendawo ngo2020 kuphi nendawo ePimville bond ePimville mntana kethu lapha ayakhona ngolosine iPimville kuphi nendawo ikuphi iseGoli noma iseThekwini iPimville Soweto ndaba Soweto iseSoweto ngasekonka mntana kethu indawo edumile ikonka kwahamba u5500 nosizo zange uzuluthola 5200 then keep left onto angisabalika ama product engangiwathengako olokhuza oMagic oSlay Queen yabona nje okay ngicela nje ukunqoma ke ngabe sengihliphiza kakhulu into engihlale yabona njengamanje uDr Khehlelezi wangona wathatha imali yami anginankinga naloko wangona wangiblock eFacebook ngingamthukanga yabona ngisene screenshot engasithumela umngane wami lo sasemhamba naye ngathi mina hawu yabona ngithumeleleni mfowethu ngithumelele uDr Khehlelezi lethu ngize ngiyasho ngathi awu kodwa mkhulu kunje senengaze inqolo umfana anisakwazi nokubona basithembekini phela ukuthi ningabona uyabona into engishoyo ayi kodwa kukanje ngaze ngathi kena kusho mhlawumbe into yamcasula ngafike ngathi kena ngiyacabanga ukuthi into yatrigger ukuthi angiblock ngafike ngathi mina ngangikulandela ngivuka ngo4 ekseni uKhehlelezi bekungathi uNkulunkulu wami ufana noJabupule kulokhuza kulento kuKaizer Chiefs sadla iqiniso uJabupule bengimbeka emqameleni wami uKhehlelezi bengathi uNkulunkulu wami ngivuka ngo4 ekseni kuvuma FM ngimlalela wafika ngase ngakhotha leyo nto ngathi mina Dr Khehlelezi wafike wathi wena uzokwenza inyanga uthi kena ubontu ubani ingqwele ukhuluma nongizwe emculo wazi wathi ungizwayi uzobahlula wena ngikwazi kahle umuntu uyawushaya sisakuthemba ke lapho then ngase ngathi mina into engayibona ukuthi kena yakucasula ngathi mina ngiyakusola futhi kulento yelokhuza yenyanga zokuthi kumele iqonyeliswe you are a silent partner there because mina ngavele ngacabanga ngathi uDr Khehlelezi uhlaka ngase ngathi mina uhlakaniphile vele wena a businessman I think ukuthi you are a silent partner you trying to ukuthi wena usuppress lo mfana umfrantile but when you are silent partner wangiblock ulokhuza uDr engangimthanda kanjani ngazange ngimthuka and I still have screenshots saleyo nto engasithumelela umngane wami so into ade ngisho le ndaba ukuthi kena ngiyajabula nje ukuthi kena ngikhulume ezwa naye uDr Khehlelezi singathi kena njengoba ngisho ukuthi kena ngifuna ukukhuluma ku live ngibe ngixoxana nomuntu bazothi wena manga uyamzonda but ngimtshela ngqo because sengibonile ukuthi ayikho lento ngiyabonga kakhulu ungehli welokhuzana ube khona ukuthi ususu lapha ezintangeni angisakuboni kodwa ume khona lapha weKhehlelezi usekhona ya ngicela ukungena bafuna ukunqoma ngathi khona kade ufuna ukunqoma kodwa ubhuti ngathi ugcine ngashona ukuthi ngiyabonga Dlamini ngiyabonga kakhulu yebo ukuthi kena ngihlale ngimncoma even mina ngidrive iUber mina ngihlale ngitshela nosisi la elokhuzeni mabe ngize ngibachasele ngoSlay Queen abantu hayi hey lento uSlay Queen nje ngithi mina uSlay Queen ngayithenga le yambiza leyana iyasebenza kwaze kwakhala umuntu wami wathi kena yo lento yangenza yangiklina kamnandi kangaka ngathi hayi yabona lapho ngiyasho ngithi hayi imbiza yakhe uSlay Queen hayi bakwethu iyasebenza.
lenhlanhlubo yakhe ayenza wavelwa ngigeneralize because sometimes sithina sibadala. I'm 50 years old. I can see umuntu but kena you can't argue with naye mangisesigodlweni sakhe. Ngavele ngathi yazi uDr Khehlelezi ungitshela into ayibonayo ukuthi this guy is a gentleman. Ngasho ukuthi wathini washo nje into ezuthu ngazisho. Okay, asenzeni kanje nginikeni ithuba ngikhulume nami. Khuluma ukuthi uke wathula isikhathi eside ngisabathe ngiyakubiza lapha bungasazwakala. Hayi bengishuthi i-network ngiyakuzwa mawungibiza. Nansi into engizoyisho ngoba ngiyasho ukuthi ngicela ukubaleka, right? Mina ngikholela ukuthi umuntu mayifike kumina esigodlweni wathi into ayenzekalanga. Umthetho uthi ungamcharge enye imali. Phinda futhi uzama okunye. Mawuze wazama kathathu kungalungi. Umuntu umnika imali yokuhlola kwenye indawo ukuze babone ukuthi inkinga yini. Ubhuti iphuthe lokuqala lenzile. Uthi yena ihlala ngisho futhi lokho before ngihlolela abantu yabachazela. Number 1, ngeke uzukhokha imali emntwini okokuqala othe mayekuhlolela wakuhlolelwa ngagculiseka. Usaqhubeka bekelani ngoba uma ngeke ngathi ngikuhlolela ngakutshela ukuthi wena uphethwe inyawo ubuphethwe ikhanda why usaqhubeka ufuna ukuthi wena ukhokhe imali ngibe ngigeje ezisasuku